دم باش گدارن هجا امن نوچه که پیشکش بکن. گهدارن هجا جقادن برخودان چالاکین دیروکی لهمبری داگر کرانتین لدار خستن. لمتین او زاپه گریلاین تفگر آزادی جبو سالوگر برخودان دیروکی یا 14 تیرمه چالاکین به باندور لدار خستن. هپگی را گهاند که لقادا گره بهار آزاپه هلیکوپتر که سکروسکی یا ارتش ترکا داگر کرهاتی خستن. لگور همان چافکانی هپگی لمتین او زاپه 2 درون کنتینرک و کونک هاتن رو خواندن. نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن تیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن. دنگی برخودانی دنگی آزادیه. جی برنامه دنگی برخودانی دن باش گودارین هیجا. امی برنامه خواه ایرو هرکی نوی جور راگینن. اندام کمیته ریوبرا PKK دوران کالکان پیشنگین تکوشین آزادی محمد خیری دورموش، کمال پیر و عاکف یلماز این برخودان دیروکی یا 14 تیرمه لزندان آمده ببیر آنین. تفگر جنین کرد اروپای تجکیه بداخویانیه که راگهاند که ده چرچویش او جلان را آزادی جی پرسکریکا کرد را چاره سری به 20,000 جنان را کتن ناوا تیکیلیان و جسی پیتیر نامه هاتن شاندن. سکرتر گشتی یا کمیسیون گرتیگاهن باروی آمده رایحان گوک درباری روشا دارز و دادگری دولتا ترک ده جاجانسا نوچین فراتی را خوفی و نرخاندنین گرینگ کرد. رایحان گوک گوت که مافی مروفان ایلی گرتیگاهن به دست دوزگر و دادگران ده هن کوه بیتر هاتنه بین پیکرین و اف بین پیکرین جیزی ده تر دبن. ده درباری روشا گرتی سیاسی عبدالله چلیک ایل گرتیگاه بولایتی پا فاید مینه کری وی یونس چلیک وی به تلفونی بشتاری ببه. جازایا گرتیگاه لهشت روزنامه‌وانان هاتیه برن. ده درباره روشا تجرید و گرتنا روزنامه‌وان رو دی آمد و الاستدیو بشتاری وشانامه ببه. گرتی 78 سالی بیه بناوی محمد امین سویال جیان خوش دستا. جبر گفا سیستماتیک گاردیانان گرتی سیاسی ثروت özgün ده گراوا برچبونه ده او هری داوی تورا نوچین یا درباره گرتی و گرتیگاهان یا وی هفته برنامه دنگی برخودانی دست پیدا که اون قال کرد حتی نه هاتون جبیر کرن سبب دیسا نه دشمن تنه و هم بخوابون تو معفی خواه ندی دستی خواه بشری خواه ندی سروالاتی خواه نممکنه دنیا تناست بکن بشر تناست که و ناد عالمه دا گلی کرد دنگ ده جبوی ولاته کی جبوی ازادیا که گلی کی شر دکن دشمن دپر آلین دا خواست عالم ناست دکن 1000 درم فتنه و فسادی کرد ما دنیا ناس نکامنها دنیا ما ناس بکر دنیا مراوه دشمنه تنه بمه دشمن جویجی پرده ترسه اندام کمیته ریوبرا PKK دوران کالکان پیشنگین تکوشین آزادی محمد خیری دورموش، کمال پیر و عاکف یلماز این برخودان دیروکی لزندان آمده ببیرانی. دوران کالکان ده برنامه که تایبتا تلویزیون مدیا هبری ده نرخاندنین گرین کرن. کالکان لسر 42 سال وگره برخودان دیروکیا 14 تیرمه راوستیا او گوت. یکو خطا برخودان 14 تیرمه اساس بگیره و الگوری وی خطا برخودانی
rexna dana xwe bide nemumkin ku bi ser nekeve. Berxwedana çardî tîrmehê xeta serkeftinê ye. Li ber firahiya vê dosyayê em ê guhdarî bikin. ...42. yıl dönümünde 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu direnişini selamlıyorum. Bu direnişin kahramanlarını Hayri Durmuş, Kemal Pir, Akif Yılmaz ve Halit Çiçek yoldaşları derin saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. 42 yıldır onların verdiği karar ve açtıkları çizgide hareket olarak, halk olarak mücadele ettik. Bütün kazanımlar bu temelde sağlandı. Kürt özgürlüğü adına ne varsa hepsinin altında gerçekten de 1982 Büyük Zindan direnişinin imzası var. Mazlumların, Ferhatların ve 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu direnişinin imzası var. Bu bir gerçek yani. 42. yıl dönümünde bu gerçek şimdi çok daha iyi görülüyor. Çok daha iyi anlaşılıyor. Yani neydi, ne anlama geliyordu bu direniş? Şöyle sorunca tabii gerçek daha iyi öngörülüyor. Böyle bir direniş olmasaydı ne olurdu? Yani hepimiz bir korksak da, ürkütücü olsa da bu soruyu sorabilmeliyiz yani. Evet, 15 Ağustos direnişi olduysa, gerilla yurt dışında hazırlık yaptıysa, Önder Apo yurt dışı çalışmalarında başarılı olduysa, gerilla ülkeye döndüyse, 15 Ağustos atılımını, büyük gerilla direnişini, halk serildanlarını, ulusal diriliş devrimini, kadın özgürlük devrimini, birçok devrimci hamleyi, bütün bunları geliştirdiyse, bütün bunların hepsinin altında zindan direnişinin, 14 Temmuz direnişinin imzası var yani. O olmasaydı bunların hiçbirisi gelişmezdi. Karar orada verildi yani. Elbette yani sadece onunla her şey olmadı. Önder Apo bunu doğru anladı. İyi çözümledi. Bu çizginin gereklerine göre gece gündüz durmadan, yorulmadan çalıştı. Büyük zihin ve fizik gücü harcadı. Emek harcadı. Bu gelişmeleri yarattı. Kuşkusuz gerçek olan bu. Fakat bunları yaparken de en büyük gücü, desteği kesinlikle o zindan direnişinden, 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu direnişinden aldı. Bu açık bir gerçek. Karar orada verildi yani. Özgür yaşam için, onurlu yaşam için, her türlü itirafçılığa, yani insanlıktan çıkmaya, işte insanlığını kusmaya karşı insan olarak kalma, yaşama o direnişle gerçekleştirildi. Yaşamı yaratanlar mazlumlar, Ferhatlar, Hayriler, Kemaller, Ali ve Akifler oldular. Yaşayan gerçekler bunlar. Bütün ulusal özgürlükçü bilincin gelişmenin temellerini attılar. Dolayısıyla Kürt'ün makus, yani nasıl yeni bir tarih başlattılar aslında. Yani o ulusal yok oluş tarihini durdurarak, direnerek özgürce var olma tarihinin başlangıcıdır. İşte 14 Temmuz ve ona yol açan zindan direnişi. Böyle görmek lazım. Bunun için onuru kurtardılar ya. Ulusun onurunu kurtardılar. O nedenle Ulusal Onur Günü dedi. Önder Apo, PKK, halk bunu böyle benimsedi. Bu temelde başta Önder Apo olmak üzere yoldaşların, halkımızın Ulusal Onur Günü'nü de kutluyorum. 14 Temmuz onur direniş çizgisine şimdiye kadar bağlı kaldık, gelişme yarattık. Bundan sonra da bağlı kalarak zaferi yakalayacağımız kesindir. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bu bakımdan yani nasıl diyelim
Şimdi mücadele ederken bu gerçekliği iyi görmek lazım. 14 Temmuz direniş bir çizgi. Yani ideolojik, politik, örgütsel, eylemsel bir çizgi. Yani bir fedai çizgisi. Önder Apo dedi, parti çizgisini uygulamak için her bakımdan yeterli bir eylem. Yani partiyi tümüyle temsil edebilecek, parti çizgisini temsil edecek bir eylem. Apocu fedai çizgisini başlatan bir eylem. Daha sonra gerilla direnişiyle, zilanlarla nasıl düzeyi kazandığını gördük yani. Ama başlatan, bu kararı veren kesinlikle 14 Temmuz gerçeği. Şimdi içinde bulunduğumuz koşullarda ne demeliyiz? Yani böyle bu değerlendirerek, anlam yükleyerek, büyüklüğünü görerek tabii ki anlam derinliği kazanırız ama yeterli olmaz. Daha iyi kendi durumumuzu da bu çizgide her zaman sorgulamamız lazım. Yıl dönümlerinde. Bu kesinlikle gerekli. Dolayısıyla 14 Temmuz büyük ölüm orucu direniş çizgisinde kendimizi sorgulamalıyız. Gerçekten de devrimci görevlerimizi, yurtsever görevlerimizi, kadın özgürlükçü görevlerimizi ne kadar doğru anlıyoruz ve başarılı yerine getiriyoruz. Bunu 14 Temmuz çizgisinin terazisinde tartarak açığa çıkarmalıyız yani. Bu bakımdan işte olmuyor, şu imkan yok, bu imkan yok, bir sürü bazı böyle nasıl sızlanmalar ortaya çıkıyor. Çeşitli gerekçeler ileri sürülüyor. Daha etkili, başarılı eylem geliştirememe önünde. Bütün onlara yani 14 Temmuz terazisinde tarttığımızda hiçbir anlamlarının, değerlerinin olmadığı ortaya çıkıyor. Zindanın o koşullarında 12 Eylül faşist askeri rejimi şahsında sömürgeci, soykırımcı zihniyeti ve sistemi ideolojik yenilgiye uğratan o büyük eylem yapılabilmişken başka yerde hangi eylem yapılamaz? Yani nerede imkanlar zindandan daha azdır, zorluklar zindandan daha fazla? Nasıl buldu peki o devrimciler direnip kazanmanın, zafer elde etmenin yolunu, yöntemini? Kafa yordular, doğru kattılar kendilerini, yaşamlarını Kürt varlığı ve özgürlüğüyle birleştirdiler. Dolayısıyla ne yapacaklarına karar verdiler ve kararlılıkla da yaptılar. Demek ki öyle olursak, böyle katılırsak, böyle yaparsak hepimiz başarılı oluruz. Diğer gerekçeler hepsi boştur, anlamsız yani. Ondan uzak durmalı. Devrimci, yurtsever çevre. Çeşitli böyle gerekçeler, şeylerden uzaklaşılmalı. 14 Temmuz doğru anlaşılmalı ve bu temelde hep başarıdan başarıya koşan bir devrimci, yurtsever mücadele yürütmeliyiz. Nasıl etmeliyiz yani? Önder Apo diyordu, kendini mum gibi eritme çizgisi. Bir atımlık barut olmayacaksın. Mum gibi eriteceksin kendini. Doğru direnme çizgisi budur. 14 Temmuz çizgisi budur diyordu işte. O halde eylem çizgimizi doğru anlayacağız. Düzelteceğiz yani. Ya böyle kolay, basit özgürlük mücadelesi verilmiyor ve kazanılmıyor. Diğer yandan öz eleştiri. Yani öyle büyük bir eyleme karar verirken ve bunu sonuna kadar götüreceğini ilk anda ifade ederken Mehmet Hayri Durmuş ne dedi? Mezar taşıma borçlu yazılsın dedi. Böyle bir karar ve eylemle bile kendini borçlu gördü. Öz eleştiri düzeyi bu işte. O halde bu bireyciliği, böyle kendine göreli maddiyatçılığı aşalım ya. Gerçekten de daha doğru, derin 14 Temmuz direniş çizgisini ifade eden bir öz eleştirel sorgulama içinde olalım. Yenileyelim kendimizi. Ruhumuzu, duygularımızı, düşüncemizi, davranışımızı, çalışma tarzımızı, düzenimizi yenileyelim. Yeniden
şekillendirelim. O zaman göreceğiz ki gelişme sağlıyoruz. 14 Temmuz çizgisine ulaşıyoruz ve o çizgide de mücadele ettiğimizde her zaman kazanıyoruz. 14 Temmuz çizgisinde yürüyen, ulaşan, o temelde mücadele eden herkes kesinlikle kazanır. Ben tüm yoldaşları da, halkımızı da, dostlarımızı da bu yıl dönümünde 14 Temmuz apucu fedai çizgisini doğru anlamaya ve başarılı uygulamaya, bu temelde yani eylem çizgisini de, öz eleştiri çizgisini de doğru değerlendirerek kendilerini yenileyip zafer üstüne zafer kazanan bir pratiğin geliştirmeye çağırıyorum. Bunun mümkün olduğuna inanıyor ve başarılar diliyorum. بەلێگودارên هێژاژی tevgera jinên Kurd a Ewropayê TJK'ê bi daxuyaniyekê ragihand ku di çerçeveya ji ocelan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî bi 20,000 jinan re ketine nava têkiliyan û ji CPT re nameşandine. TJK'ye got ku ji bo CPT bi erkê xwe rabe û ne bi parçeyekê ji polîtîkayên qirkirinê yên ji bo rakirina tecrîda mutlaq ya li Emiraliyê bikeve nava liv û tevgerê karkirin. Ji gelek welatan bi tevlîbûna bi hezaran cin ev kampanya hate meşandin di nava sê mehan de di çerçeveya kampanyayê de bi şev û roj karkirin bi nameyan ku bi CPT re hatine şandin cî hate xwestin ku demildest tecrîda li ser rêbera Apo bêrakirin. Tevgera jinên Kurd a li Ewropayê herî dawî got em careke din bang li CPT dikin ku bu wezîfeya xwe bi cih bîne eger bi erke xwe ranebe ew ê li hember dîrokê hesab bide. TJK'yê balkişande li ser êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirk a faşîst bi hevkarî û xıyaneta pedekê li ser xaka Kurdistanê dike û got divê gelê Kurd bijin û mêran ve li dijî van êrişan ra bi ser piyan û dijbertiya xwe di esta herî dijwar de nîşan bide. Belê sekretera giştî ya Komisyona Girtîgahên Baroya Amedê Reyhan Gok di derbarê rewşa daraz û dadgeriya dewleta Tirk de ji ajansa nûçeyên a Anefêre axivî û got mafê mirovanên li girtîgahan bi destê dozger û dadgehan de hîn bêtir hatine binpêkirin û ev binpêkirin her di çê zêdetir dibe. Ji baroya Amedê Reyhan Gök diyar kir ku dadgeriya dewleta Tirk peymanên mafê mirovan ên navnetewî binpê dike. Reyhan Gök anî ziman ku binpêkirinên mafê mirovan ên li girtîgehan bi destê dozger û dadgeran hîn bêtir hatine zêdekirin. Gök diyar kir ku gelek kiryarên xirab û îşkence li girtiyan tê kirin û haxivî. Astenkirina mafê, agahî wergirtin û têkiliyê, şert û mercên nebaş ên xwarinê, astenkirina derfet û pêwîstiyan, şert û mercên ku bi rengekî neyînî bandor li tendirustiya dirûnî û bedeniya mirovan dike, şûpandina girtiyan bi rengekî nehiqûqî, kiryarên xirab û îşkence, bêparhiştina mirovan ji azadiyê, çend ji wan mafaneko têne binpêkirin. Gök ragihand ku derfetên ji bo paqijiyê ji girtiyan re nayên dayîn û baheyê li kantînê gelek zêde ye û ha got. Dema ku xizmên girtiyan pereyan ji girtiyan re dişînin, ev yek dibe sedema lêpirsîn û darzandinê. Gelek caran girtî bi ji hereketin, ev bûyer gelek caran diqewmin û kronîk bûne. Hevdîtinên bi malbatan re şandin û wergirtina nameyan mafê hevdîtina bi parêzeran re têne hastenkirin û sansorkirin. Qada taybet a kohoşan bi kamereyan tên şopandin. Ev yek dibe sedema binpêkirina hin mafan. Reyhan Gök anî ziman ku ji rapora tiba adliya ku dibêje girtî dikare li girtîgehê bimîne, gelek girtiyên nexweş nayên berdan û li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest didin. Reyhan ev tiştanî ziman raporên saziyên tiba adlî yên dûrî ji zanistiyê û ehlaqê tibbê dibe sedem ku girtiyên nexweş li girtîgehan bêne hiştin.
bi nêzîkatiyên bi zanebûn an jî xemsariyê yên rêveberiya girtîgehan dozgerî û dadgeriyê her wiha bi helwesta saziya tiba edlî û desalatdariyê girtî jiyana xwe ji dest didin. Di dawiyê de sekretera giştî ya Komisyona Girtîgehan a Baroya Amedê Reyhan Gök ev tişt got girtiyên ku şert û mercên li dijî rûmeta mirovahiyê qebûl nakin cara duyemîn têne cezakirin. Ev nêzîkatî li dijî hiqûq û destûra bingehîne. Belê girtiye siyasî Abdullah Çelik zêdetirî 30 salin li hatiye girtin. Herî dawî li girtîgeha Boloyê tîpe feyê tê ragirtin. Tevî dema girtina wî qediyayê jî înfaza wî çend caran hatiye rawestandin û şewtandin. Kiryarên der hiqûqî li hember girtiyên ku înfaza wan qediyayê hatine kirin û belgeyên înfaza wan jî hatine şewtandin. Di derbarê vê rewşeyê de kurê girtiyê siyasî Abdullah Çelik Yunus Çelik niha jî li ser xeta telefona me amade ye. Birêz Yunus Çelik te bi xêr hatî weşana me dem baş. Baş em ji destpêkê dest pê dikin di derbarê rewşa bavê wê girtî ku hûn dibêjin zêdetirî 30 salin girtiyê înfaza wî jî dijtê şewtandin berdana wî tê astenkirin û rewşa wî jî giran e yanî temenî wî jî mezin e. Li ser vê mijarê çi dibêjî fermû em te guhdarî dikin. Eyvallah Mahmut çi bêjin yanî ev ne meyvê xilas bûne sê cara qurulê de taxe dimêne dibêjin yani keyfî muamele nabardin û nexweşê jî bêvla xwe ameliyat bûye ji çavê xwe rahatsız e ji lingê xwe jî ameliyat bûye ser betonê mesela axê nabînin ya belê nabêjin nava çar dîwara de mesela rizdiyana yani mamê bê çi yani tiştek destê me nadirê. Baş rewşayê dawî heye wejêtine niha tenduristiya wî çawa ye yanî derbarê tenduristî parêzeran çi dibêjin agahî li cem we heye û mere parve bikin. Çawa yani avokat di derbarê rewşa wî de tiştekî agahî nedanîwe niha saliqa wî çawa ye. Mesela qurulawê de jî wextê got ew li gora xwe toplantiya xwe dikin nahêlin avokat jî tekeve toplantiya we de. Belê yani hevdîtina parêzer jî qedeğekirine. Ere yani nahêlin mesela em diçine were tam em bêjin wê berdin xwe kar dikin em diçine de vê girtîgehê jî mesela lûr bilê ti xeberdanekî nadine me em lûr dimênî şevaqê diçin heya êvarî mesela ji me re nabêjin mesela em naberdin. Yani gom dişine de ve nizamiye jî wextem xeberê dinewe em bêka mesela xeberekî bidin em nehatine pêşiya wî gomwarin wî bibin dibêjine me re nikarin bilgiyê bidinewe em telefon dikin li erza me dixin yani çawa bêjim yani me azarlamıştım yani weka henî tiştekî bêje yani me heywanin em ji we re dibêjin wisa li erza me dixin telefona jî li erza me dixin devê nizamiye jî diberdin me yani yani değer insanına yani değer nadne insana yani mesela o insanı ki baş herî dawî hûn kengî çûne hev dîtinawî yani bû dîtinawî hev dîtinawî ev dimehberê ji bonî goyî berdin em çûne pêşiyê îce min ez lêviya em babuqat raman em çûne cem savcî me izin xwest heta gorişa wî dama goriş nedane me ji bonî gorişayî mezaro qismê de gom min xwe kar dikin gom cilê xwe tune hevdî am kariya xwe dikin ji bonê gom derên got dûvra dîsa nahêlin em derin yani cezayê we xilas bûye yani tiştî we jî tune hincet çi ye hincet çi hinceta ku înfaza wan hinceta wan mesela dibe hûn li derva yani çawa bêjin ji bonî fikrê xwe hûn li derva hûn yani layıqê toplumê nabînin yani hûn nelayıqê derva ne psikolojiya we xira dikin mesela psikolojik savaş mesela çawa bêjin yani ji ber got ji ber fikrê xwe mesela çawa bêjin ji ber got mesela ev çend sal sî sal zêdetir tê de ne mesela ji bonî got bêjin aynı kelîkê de mesela tê ser wê hêcane sî du sal tê de ne hûqa aciz nebûne ama roja goy werne berdan hûqa sîd kirine bûlalımê de ji bonî got bêje wala em poşmanin û bin poşman kirin. Belê baş e birêz Yunus Çelik nihat û çalekî li gelek deveran ji bo girtiyan çê dibe û tecrîda giran hem li ser rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan her wihal tevayî girtiyên siyasî li zindanan zext zulm zordarî girtî rastî zilmekî wisa tê li derve gelek çalekî çê dibe tu wan çalekiya çawa dibînî çi qas têrê dike ye
yani gel lehember van zaktan ev çalaki endiki teretki gerek jnav peveçi bebe. Vallahi yani çavuş tarabejim yani gel zaft xwaze ama çavuş mesela انسان کی خبر ده مثلا لو حق اصل تركي جزاء جران كرنا هر انسان کی خبر ده يعني نه 5 سال 10 سال يعني ان كما 10 سال انسان نور ياخذ تفده çünkü Kürt desteği vardı yani çavuş tarafı Kürt mesela تشتكي يعني بندستيه ya mesela bendestiye ama txwazın yani insan ki خبر ده 10 سال تثبت ki iyice insan mesela çıkal barxoji tutun ama حق اصل insan yani tırsın yani بله انسان نکاره خبر ده نکاره مجادله خوب که باشه هات فهم بله روش هات فهم کردن د داوی د گوتنه کی ته به مشته بگرن اگر نبجی می خاطر خوشته بخوازن برز یونس çelik اره والله تشتتنا başka yani malzemecimçi yani بله am beçi yani نظام تشيجم لما كان بانگك ته بتخوازی بکیش بو رایا گشتی سازی مافی مروانه سازی نونتویی تشتکی تو بخوازی بیجی اگر نبی می خاطر خوشته بخوازن والله تركفتن جوارد فازم ام جالكس باز دكين يعني بلا كرسي برد مجادله خلنا برد بلا هركس فوق بدا بيشناك هر بيجي سباز جيبوني دو قروش برا جيب دعوه خلنا بردن ايرو هاو قص بلدتن طبي سردست نجي ويحمد لي بشماني لو فقري بله ام جالكس باز دكين برز يونس چليك كوري گرتي سياسي عبد الله چليك ول گرتيگاه بولوي تي پي فاي تيرا گرتم جالكس باز دكش بو بشتاريات دم باش دم باش تشاور بله دبستو نهی جوتمها 2022 دیان ده چرچوه لپرسینا انقره ده 6 سال و 3 ماه جزای گرتیگه لهشت رو جمعوان راگاندنه ده هات برین جزای هاتنه برین هاتنه شرمزار کرن به پیشنگی DFG MKG دیسک باسن ایش سندیکای روزنامه‌وانین ترکیه TGS ریخستنا باجار انقره یا پارتیا و کوی و دموکراسی یا گلان دم پارتیه پارلمانترین دم پارتیه گلجان کاچماز سعید و سینان چفت یورک شاخه کوملای مافی مروان ایهده انقره گلک سازی و کس بشداری داخیانی هفار هات داین نوچگهانا جنیوزی ملک افجی داخیانی هفار اچاپمنی خوند ملک دیار کرکو ایرو دیسا لهمبر بن پیکرنا آزادی راگاندن و چاپمنی هاتن جمهف ملک گوت مخابن همو حکومت لترکیه دناوا دیروکا خود لدیجی آزادی چاپمنی و راگاندن خودی قیدن تارینه AKP دیروکا ترکیه ده همو زخت و ایریشن همبر چاپمنی با اوای کی هری سیستماتیک پیک آنی بوان ایریشن داوی هاتن داین همو چاپمنی مخالف به دنکرین به باندور کرین به ویرنگی هاتی مشاندن ملک هری داوی داخیانی ده پیاما کو اوی تجاران لدیجی زختان سری نتوینن دایه بله د دربار روشا گرتیگهان تجریدا گل سر گرتیگه لسر رایا گشتی لسر راگهاندنه او جزای کو لسر روزنامه‌وانان هاتیه برین نه استودیو روزنامه‌وان رودی احمد بخوا دنا و خباتار چاپمنیه ده بودمه که لباکوری کردستان و ترکیه روشا روزنامه‌وانان جی شوپاندیه جزای کو د دربار روزنامه‌وان ده آرمان جو سدمن و چنمی بهوره و مجاری گفتگو بیش بکن حوالی رودی دی بخیر هاتی استودیوما دم باش هر بیجی سپاس دکم تل نوچه امد درباره راگهاندنه ده جزایی که لهشت روزنامه‌وان هاتی برین یزی 6 سال جزا هاتی برین و هنجی روزنامه‌وان اندنجی لگرتیگه هندمینن ده ولات ترکیه یک جوان ولاتی که لجهانی که هری زیده روزنامه‌وان تین گرتن تین بتشاف کرن yani bir uraya azadiye ifadeye azadiye te aslan kirin em nirxandine te bigrin fermo yani berasti mirov geled ser politikaya deslat AKP despevka rasti te zanin ku bidane fermi le Türkiye 403 zindan anahane divan zindan anzi betavayid deslati AKP da yani 150 zedetir deslati AKP da hatine avakirin, hatine çekirin.
yani mesela vego ام بجی که در جهان ده هری زده روزنامه‌وان لچین و لترکیه وک دانه فرمی لبردست منه اما لهلا گرتیان دا دورا 342,000 گرتی آنا لزندان ترکیه دا تن را گرتن yani evya tegaval civak etxi yanzi tel nüfus etxi zedetrine dine neredeyse le Türkiye tijabuna zindanan droja veda emde nuçe yok da cana bigera par vedki de zindanan da priya cina maya insan leser erde radizin kapasite girdigan derbastıke lehel adını mesela دستلات AKP هنازی دستایی که زندان نو چکا بله اوانازی به تیپا سه و به تیپا یه تن پناسه کرن گرتی اگل زندانان وان تیپ زندانان وک حجره یعنی وک قطیان بکارتینن یعنی بنافت کن براسته حجره یک کسی دا به تایبتی زید خوازن گرتیان سیاسی دناوا وان شرط و مرج گراندا بدن راگرتن وک دمک پر حوال یونس از باورم تبلی برنامه ببون ویزی بورا پار بکر تندرستیا گرتیان جیانا گرتیان لترکیه آنا دبینی خطره دایا براسته به تایبتیزی پیواجوه 10 سال داوی نما گرتیان دا ام وجاره به مثلا روزنامه وانیان ونزی زانن د 2015 دا AKP دست به پولیتیکای شر کر yani همه نوا ترکیه دا پولیتیکای نجات پرستی پیش کتن AKP به MHP را داو سند یعنی هم بیجی به هفرا اقتدار دمشینن وک امانا دیجی که دستلات AKP MHP بله پیش ویا به تایبتی لهمبر گل کرد به همبر پیشنگ گل کرد و به لهمبر مخالفت یعنی هم بیجی مخالفان و به تایبتی زی دنابا وانا در روزنامه وان چپامنی آزاد هاتن هدف کردن دنابا 10 سال بوری دا خود دم بوری دا زی به دهان بلکه به سدان روزنامه وان مخالف لترکیه هاتن قتل کردن به دست دولت ترک اف 10 سال داوی به سدان حوال می روزنامه‌وان چپامنی آزاد به تایبتی به پولیتیکای شهر تایبت تن دست سر کردن تن منچاف کردن تن به زندان تن راگرتن و پشت ایز به دهان سالان به جزان رو برود منن جبر کو راستی بگل نشان دادن جبر کو راستی دا به تایبتی تاریتیا که AKP MHP درخستی حاله براستیان رونیت کن جبریه که حوالن من به تایبتی روزنامه‌وان چپامنی آزاد ده هدف AKP MHP دانه باشه رودیم تخزن بحث واجب کنه تایبتی درباره گرتی نخوش یک خاله که گلک جوان راپوری هنکی تندرستی هنک جوان هن نکار الگرتیگه بمینه دبار خوشی بکه نایم برتانه ویک یا دویمین هنک جوان دموانی گرتیگه قدیایه بلگین درباره درکتن آوانج گرتیگه هاتن کرنجی او بلگتین شوتاندن آنی راوستاندن سدام آوی چیه چما دولت ترک zaten kanuna خوشی بپیدک او قانون آوان کو نه دموکراسی دیجی دموکراسی قانون آوان لی او قانون جی بپیدک yani دستلات فاشیست مرف کار پناسه بکا دستلات AKP MHP دستلات فاشیست دخوازه مخالفان بفتسینه اویا او کاریا یکمینه انا پیورا ویا یکمین به تایبتیزی گله کرد بفتسینه امزانی زدتری چلمه رهبر گله کرد برز عبدالله öcalan ام تو آگاهی ناگری لهمبری لزندانان به تایبتی گرتین سیاسی ام بیجی که لبیس و هفته جوتمه 2023 آمد نوا چالاکیان دانه گره برچوبونه در ناکون مالبات هفدیتن مالباتان در ناکون تلفونان به مهانه لدر و لهندر لهمبر وی تجریت به تایبتی تجریت ایمراله اما به تجریت ایمراله جواک تجریت کن زندان اندنزی تجریت کن لهمبر ویا هولدانه که ایرو هم بیجی که AKP به پولیتیکای نو
lejneyi kava kiriye li zindanan işte lejneya çavderiye yani bi Türkiye diyeceksin ki gözlem kurulu. Beri. Lejneya çavderiye çi dika ji heyeta askeriye ve istihbarate o gardiyanı o müdürü zindanı. Ko mesela ev dikin 30 sal raketiye heval yani şu der hukuki hatiye ragirtin yani hatiye dilgirtin birasti esir el deste devlet Bu infaz ayı derketiye esiri. Cezaya Xudaya 30 sal ve esir girtiye pişte 30 salan derketiye diyecek ki te poşmane. Eko 30 sal yani Murat ve Jarma Cuhan eğer göçgirtige bir şart derken vaksi xuran bikar bin yani bir sistema sixurtiye dixwazin sergirtiyan. Yani ana mesela amgava diroke demezini çarde termehe jiboy gele kurt o bi taybeti jiboy tevgera azadiye diroke kam minake. Hatta serhildane duy diroke da atiyavetin. Sistem به وی طرزه به وی رو باز دخوازه او خطا چارده ترمه خراب که او خطا برخودانه دخوازه بخا یعنی برای که 30 سال از را کدمه پشت 30 سال هم از شبایی که از روزی زودتر در کفر زندان از بجم از پشمانم چون در هم دیجی هم بره یعنی دیجی ایراده گله کرد قیمان داوجه ایراده گله کرد ناسناکا لزندان یعنی دخوازه به وی شکلو یا دا براستی به وی رو بازه دخوازه ایراده حوال اینکه 30 ساله 20 ساله 10 ساله دناب امان شرط و مرجن گرانده برخودانه بین امان بشکنه امان بخواه یعنی مثلا دویاده باشاری دوی یعنی بکرتیج دم آمجی در باس و همج دماتج زیده ناگرن کاری تجی هیه بتخوازم وی بپرسن نه چالکی انت شوبین دراغانده نیده چالکی ان لجبو زندانان تیکرن اوانا چقاس تیرکرن و گلو یعنی گردیتن آته ده gerek bu berxudana dirokiya zindanan. Yani ya zindanan kun hal diji tecridi şeydi be vaki be hatta berxudana çardet irmehi ya zindana amedi. Çi piyiste bekir. Yani birasti dora 15000 girtiyen siyasi bir taybeti girtiyen PKK ve başka marif kare binafka. Yani dinavayda cür bicur siyaset yani muhalefet yani tişke cuda زیادتری 14000 گرتی امبیجی که سیاسیان ال زندانان اف پیواژو لهوندر تشکدنه دست بکر مثلا بگروا برچبونا دوربگر دست بکرن پشتی در نکتن هفدیتنه مالباتن و تلفنان و نخوشخانان لدروازی ده همان دمیدا به پیشنگیا امبیجی که جواکن قاده سویل و به مالباتن چالاکی هاتن لیدر خستن به روزان به باران بنی باران دا بنی برفه دا دایک به تایبتی پیشنگی دایک هن اف امبیجی که اف داخواز آزادی ریبر اپا هات خواستن داخواز تجدید و شکاندن هات خواستن اما امکاری بیاویجی که قلست منه یعنی گل کرد به تایبتی و گل دموکراتی خواست لهمبر فاشیزم AKP MHP گره زدتر دنگ در بخن لکالک وان مالباتن لکالک وان دایکان جی بگرن به تایبتی آزادیا گل آزادیا جواگ به راکرنا تجریت و با آزادیا ریبر اپو پیک وره از باورم بله روزنامه وان رودی آمدم گلک سپاس کش بو بشتریاته